Snijamo zagrevanje ekipe. To je taj momak Aca. Kako ti brani, Boris? Ne može niko da gol. Aco, nemoj se ispucat sad po poslu. Pazi lopta. Leđa. Rešetanje Borisa. Okej, ajde, morate da idete, počinje. Bye. Kakve su prognoze pred utakmicu? Pobjeda, ne dovodi su kritiku. Koliko razlike? Ništa manje. Jel ima svako svoju? Kad uđemo na 50 puta, neću izlaziti.